gwetekira ha hena denial ri how do you handle that kana niki wikaga nigetha umenye kana nigetha umenywo sometimes you don't even know yourself yes ni kumenyo umenyagwo you are in denial what do you do now what to do it's nikio mundu afata kwaririo na ti andu othe mange kwariria to mena kanua to ti andu othe mahetwo kanua ga gutara andu ange mahetwo tunua twa kuria riu akahuthira na ndireki atwa musedi musedi gakare thina ndo naigwa mundu amuthere ndungiingiria we ndungiingiria ora mundu arathi kundu gukuitwo kiugo kia mbere arera andu pole ni kwira mundu pole when you are we mutarani ni mahitia manene muno ukigakora mundu ni ku grieve ara grieve ndungimwira pole yeah sure niria wa mwira pole I know ni ndra understand you reka ni kumunina wa munina and we have so many people and especially ahujia mundu urugamaga mbere ya andu warugama uka message iro rahujia ni agutiga wathinikania andu